Zibhlungu izindaba esilale ngazo kwela izolo sithole zokuthi akasekho emhlabeni umsakazo weCause FM uNondumiso Shazi obekade kephatha uhlelo vumelana abantwana bezekimi ngiqala ngibingelele ngwamukele le channel eMaswidi mina production obingelelayo umxolisi mfana kaDloma phansi le enkandla ngiyacela ukuthi mangabe uyaqala ukufika ungenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uya comment kulolu daba namhlanje. Izindaba ke zokudlula kalomsakazi zivele izolo umhla ka-21 November 2024 nokho ke sathatha isikhathi ukulinda ukuthi ke zifike kumndeni nalabo abasondelene naye ngaphambi kokuba ke sazise umphakathi. Lo msakazi ke kuvele ukuthi ke uphatheke ikhanda kulo ilanga la izolo wabeke sedlula emhlabeni. Asazi ke nokho noma ke kuqondana kwezinto noma ke isiphiwo sakhe ukhihlelezi uzokhumbula ukuthi ke wake wathi ke waba nesipholofitho ngoCause FM lapho khona akathi ke kunabasakazi ababili abasazodlula emhlabeni emva ke kokudlula emhlabeni kaBK Mchunu nangempela ke kwenzeka wadlula kumama Zanele Mbokazi. Njengamanje ke sekudlula ke nayi ke intokazi nokho ke ukhehlelezi wayekade ke ethe umsakazo wesibili odlula emhlabeni uyodlula ke ngengozi kodwa ke ngicela ukuthi ke uyibonele noma ke uyizwele ukhehlelezi ekhuluma ngalo lolu daba ngaphambilini bese ungenza isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi uyalike sidibane na kwi-video elandelayo. Uma ngithandaza on Saturday esigodlweni uNkulunkulu ukhuluma nami uthi uNkulunkulu lalela ndodana ngithi inkosi ngilalele uthi I want you to pray and I want you to pass this ngithi uNkulunkulu yini ofuna ngikhulume uthi uNkulunkulu kimi right now njengoba usesigodlweni I think the time was 23 minutes past 10 mangisibuka isikhathi uthi uNkulunkulu vula uCause FM ngithi inkosi waye kufanele ngivula uCause FM uthi uJehova kimi vula uCause FM ngithi inkosi ngilivulile ngizolivulelana uthi I want you to prophesy but mau profeta ngalesiya station so Cause FM ngibone this year idumbu ezimbili. I saw 2 people dying in the station, but I saw already, I said, God, it happened already. Ushonile umuntu omunye okhosini this year. Uthi uNkulunkulu tell them ukuthi there is 2 more this year abazoshona. Ukhona lo moya okumele uyothandazelwa okhosini. Kodwa lo moya mawuzothandazelwa uthe uNkulunkulu kimi ngabe singafuna abantu bakaShembe sifuna abantu baseZayoni noma singafuna abantu bakaShembe ababili nabantu baseZayoni ababili bese sifuna izangoma eziwu5 bese sifuna inyanga ezintathu labo bantu bazolida the prayer bese labo bantu ibona abazolida lo mthandazo uze wathi umoya oyingcwele kimi uma bekwenzeka labantu bekufanele bafike bayongena estation bephethe amakhandlela amhlophe. I saw white candles bengena ngathi bayakhuluma noma bengena ngathi kunomuntu abazomlanda phakathi wathi umoya oyingcwele kimi ikhona into okumele iyolandwa kabi ewumkhokha phakathi endlini zokusakaza uthe umoya oyingcwele kimi basazogula abantu badlule emhlabeni wathi uJehova sikhulekele leyamphefumulo yasokhosini. I saw wish njengamanje ngabe kuthiwa ukhona omunye wabo lalele ngoba ngibone behamba abanye bephathwa zinyawo abanye behamba bephathwa zibhobo bephakathi endaweni lokusebenzela wathi umoya oyingcwele lento bekumele kube sengathi kubambisana abantu basekuphakameni noma abantu bakaShembe bebambisane nezinyanga wathi umoya oyingcwele if bekuya ngami ebethi uNkulunkulu kimi ngabe bathi beyenza lento yabo kube nempepho eshiswayo phakathi inuke kamnandi inuke phakathi endlini zokusakaza ngoba uze wathi umoya oyingcwele mos lesi station ngibona kuyistation sogogo noma kuyistation ekuyithu abantu abadala bebethi mabesilalela bese bengathi bakhuluma kakhulu emsamo wathi umoya oyingcwele kukhona isiko mos eselilahlekile ekhosini phakathi wathi umoya oyingcwele kunomuntu owadlula emhlabeni
okhosini FM wayekade elithanda ukhozi noma ngithi mina umsebenzi owadlula emhlabeni kodwa lo muntu owayelithanda ngenhliziyo yakhe yonke kodwa ngizinhliziyo yakhe ingavumi ukuphuma masikule ndawo wathi umoya ake sinenge abantu abadala abakhona abangahamba bawukhuleka kakhulu kule ndawo angazi noma nyangizwa yini ayi ukhona ozongizwa ngibona oyedwa ozodlulela esibhedlela egula kabuhlungu ngaphinda ngabona oyedwa ongadlula kabi edlula ngengozi noma edlula ngegazi ayi angazi noma niyangizwa yini lento ngayikhuluma ngisho nakubona ngayikhuluma kubona kodwa kufanele bakhulekiswe ngiyazi ukuthi impakamo ikhona ipride ikhona ngeke bayithathe serious kodwa ukhona ogulayo kumanje ukhona ogulayo kumanje ukhona ogulayo kodwa lokho eyifihla lento ogula kakhulu ogulayo kumanje ogulayo lento engambamba kakhulu mayingena endlini zokusaka